Ni na udhoja ni wamanyithie ni tawe Rastas Kithuku wa Nzomo na ke Sharon Ndinda ni wokwalula mauvo a kwanzia ya meko na tuyambia ni kana mithenya mivuthu itina wa kuseuvwa kwa ngwatanio ya Azimio wa Kenya ngusanisyo nesiambie ukusi wakati wa siama cia kiuteti ile mbetani ya Akamba ila siendeni wa ngwatanio kuyanana na ula unai monene wa athukumi kauntini ya Masaku Mwengi Mutuse na ula Kyama ni cha maendeleo chap ni kanave na muvango wa ndongo ya Kalonzo Musyoka kusukumia chama chake kichoka kukile kivevelo cha iwango sio ndesya utongoi Akamba pate chama kingi kikwika undu ula wasya mayesa kwetikila aiwetakana wiwano onaye kivevelo cha usumbi kivikia na kukilo ni Raila Odinga indi iwango ni ingesya utongoi siama ingesya uteti siuvikia na kunengwa uthei wa kuungamia atetimo Kennedy Mulinge niwe ukuvingwa vilingi wa mauvo na ingewa simu itatu mbetuku itinaombe wa siama itano siya mbetani ya Akamba ni kukwatana na siama ingembe wa miongole na kwekia saiko thuko mwemena ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga ungua ngwatanio ya Azimio la Umoja mekuangulanyo na wani kwa nuambisio kuse wakati wa ndongo ikifuthokanyo siya siama ile mbetani ya Akamba ni waniko uyu manana kilaki wetakana tandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwenda kutumia vuswa kwitha mwakati wa itwile itongosia ngwatanio ya Azimio la Umoja kusukumia chama chake cha Wiper kuungamia titi wango ni sionthesya utongoi ketena usindani kuma siama ingi ngwatanio ni ulona atuwe munene wa athukumi kauntini ya Masaku na ingi mutongoi chama ni chama maendeleo chap Mwengi Mutuse wambe kuliana na itambia siama sionthesya miongoni thantatu ila sieke sahihi kulika katika muungano wa Azimio si nothasyo wake katiba wake meao na ki coalition ila tunasobisi kuungamia andu kila bandu bonthe katika nthi ya Kenya ateo kibila cha musumbi kwa unzeke ila siekwekiwa na andu amwe siasia kana ai tusobisi kibila cha muumbo kibila cha watatu ai ningania ni porojo siama sionthe chama cha ODM kienda kuungamia andu Kitui kikaungamia chama cha Jubilee kienda ungamia andu Makueni kikaungamia chama kitu cha maendeleo chap nikiungamia andu meti kibila cho MCA meti kibila sio bunge Kenya yonthe mpaka Samburu na bayingwa mundu mubate kwetia kibila valangusanisyo yoneka kusoketha kate wa ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na magavana tutuma Akamba ni na laki laumo na chama chake Profesa Kivutha Kibwana wa Makueni na muungano Dr. Alfred Muto wa Masaku ena maendeleo chap na inde Charity Kaluki ngilo wa Kitui na kena chama cha naka ka uwa kuonde ukwethe wa uyo langa kulasia ndongo ya Azimio la Umoja Raila Odinga ile mbetani ya Akamba ni na oinge uikusia na itina kithito chake cha kuongelotela wa kula masema ne makivila cha usumbi wa nthi ya Kenya tuenda okulia andu ala mena wia ala mekwenda otii wa kundu kumwe ai matwike ni matiwa mama mekana Kenya yu ni nthi ya demokrasia na meyumbanie kusindana na andu alangi mundu asinda akewa ni mubea ni watu sinda wasindwa ukanenge alama usinda kwoko bayingwa ibinda ya otii wa ibila tuyumbanie twende tukanene na mwene nthi utesera siaku na ethe wandu ina sera uthiebe tanga alama na sera matongwesie ndino ya Akamba ngusanisyo ingwatanio ni ya Azimio la Umoja iyo kakavinani kalandongo isia ngwatanio ya Kenya kwanza siendaye na kutoa ndambo kevinda kuthila ye kauntini sia Akamba ni nzikayone sia kuongelotela wa kule 11 itokutava ilembetane ndambo ka isi voya yumetokea mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama sub kauntini ya Kibwezi ila kauntini ya Makueni na ndambo ka sia kila mwezi ya munini wa Musumbi William Ruto ilembetane sia maila sia Akamba magavana monthe 3 Wiper ndongo ila sia amda sia Akamba si katika Azimio yuju ibinda ya kwasia kana twekwenda maundu ma uda nebikie na twenda kulia andu maitu twasia kana kwandaya nitunena nisie na ndongo isio ndasio Akamba siasia kana Raila nono ni wako sinda Akamba twekwenda kwetha twi katika upinzani na kwou ibinda ya kwe andu ma uda mwana wenu nuthelile wa ku Akamba nebikie twenda kulia andu maitu yu tutabanyikana ibinda yu nithelile na twimana kana udeno ni nthuku mbe wakala Katune Akamba malea mwaka wa 2017
mithenya 18 no yotielekana kuvingwa kwa sasa kutoyo kwa mithungulo cia amani Kithuku va Kenya wikote nekana ngusani sisi ngwatanio ni ya Azimio la Umoja ni kuthela vala vathokano na ungwatanio yuko kwata kuna munene kikavuni chakula cia Ukambani. Ndilivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyeneta wa Kennedy Mulinge.